Sedang pau ke jing telot kai enlan. Hadin baklam syak kentup ki kato kat ningut kurang alakai bepau kum ujak rilis hari mikwer Marcus Rashford Raheem Sterling bat Jadon Sancho rengkat ki waipan. Kani kala pau dai hadin ba ke enlan kala syarem akat ka Iceland dai vai lanot kul hak jing kun parlok kum kadak pan pengkre kari enlan pan pengklanya ke kenhun haswa bakan ya kendo ya ke Serbia ha ke Euro. Haba page ki jingle kai ki balade baro atli ki jingle kai la job da kari inland ha ki jingle kun ha ke UEFA Nation League bat kan ne ga pen pau ba ka jin pen kre ka inland la da kum ne kanam poi she sho haba page ki jingle kai ha ke jingle kendo ya Iceland license la job da kari inland arsen la job da ka Iceland kentup pat menta ka step ki jing job jang ka Iceland ya ka inland dai menta ka step bat haga jingle kai baladep haga European Championship. Shosho haga waipat ka jingle kai kilakut da ka jingle kai. Henry haba job kari inland ka job da bon goal. Haga jingle kai jong ka suma tournament ka inland ka job do unriu levei goal. Haga jingle kai jong ka Nation League. Shabar nalayeng ka inland ka job da vela not goal kat ba halayeng ka job da sao la not goal. Haba page ki khana baladep haka semoy jong ke Euro arjar arpeu Greenland kelpoi sedo ke final Henry's New Box Clash Arem ha ke Italy. Haka ni gijing kun ke England Clash Arem leng ba ka penalty dalai la arkol hadin gijing kait damar lewei goal. Haba pai patchaka FIFA World Cup ko badang sudep house name arjar arpoar Greenland kelpoi sedo ke quarter final Henry Clash Arem pat ha ke France da ar lewei goal. Haba page ki jingle kai parlok ba menem step ke Scotland kalakun de jingle kai damar la arkol persya ya ke Finland ke Germany kala job ya ke Great da ar lewei goal ke Poland kala job ya ke Ukraine da lai lewei goal kat bak biru bat ke Paraguay kilakun de jingle kai London bala ban tep goal ki jingle kai parlok ki ba itnat shibit ke Scotland ne kon ya ke Austria ke Sweden kan ya kon ya ke Serbia ke Portugal kan ya kon ya ke Croatia kan ba ke Denmark kan yang kun bersya ya ke Norway. Di perlok tang gini ngin si kendo pada hak baik video kublai shibona.